Karbi Angbong penta bangkri ke thomatum assistant professor nangkeman. Khakrajan along rakia hormupian pen bahinia bang pu kacingna. Arunachal Pradesh Papumpare district along tak Karbi Anglong Autonomous Council atum Kanbare maseke kibidam. Casing long point pen quality education come education awareness cycling pon. Isi ke apam nongme kewan pe birta. Bangso birta karjulong pen nang litumta ingnegmon siduji. Kacarle hin kacepaduk pen ang thekemi kelong pona birta. Lo charli bom owemi do antame kacarle hin mon eke do kenang sot. Kacarle hin penseli tum ham phangalong tame kacelar ban thekje. Kemesen mate keklar bor alutia hin Japon thekje. Tonsi pini arni alang litum kacarle hin ardi kipi anparta kacepaduk pik penajok. Amo chelong se. Alang litum amen rada thengno nangklang iklong no. Sonsi Chitini Paikri Sirke Barni, Director of Higher Secondary Education Assam Hinpen, Assistant Professor, Librarian, Grade 4 Ang Hoyalong, Kelong Dona Tumamen Pangdak Ponlo. Laso Along, Assistant Professor Ang Hoya Farman Karbia Keang Bong Penta, Bangkre ke Thomatum Chepalong Durintilo. Assam Government Hinpen non Kewangji Chitini Pai Inkora ke Thom Arni, Veterinary College, Guwahati Patu Aklamalong si appointment letter Pipajir Ponpo. Laso Along Kado Kabe Bang, Haroner Kebra ke Thomatum Chodeng Dun Eko. Tonsi Karbi Angbong pen Assistant Professor Anghoya Farman Kelong Dunatum Amen Lake. Moniram England History Department, Moirabari College, Murigao. Monalisa Tumung Education Department, BBK College, Borpeta. Jeri Timung P English Department, Surputhar College, Golaghat. Arnika Lekhepi Political Science Department, Surputhar College, Golaghat. Serlin Ingjai P History Department, Dispur College, Guwahati. Joytis Ingti Economics Department, Panigao, OPD College, Lakhimpur. Serdihum Teronpi Botanical Department, BBK College, Borpeta. Bihuram England Assamese Department, MNC Balika Mahavidyalaya, Nalbari. Mercy Ingtipi Management Department, Nalbari Commerce College, Nalbari. Anita Ronghangpi Economics Department, SPP College, Sibsagar. Priti Terangpi English Department, LOKD College, Sunitpur. Sabitri Tumung Assamese Department, Dhemaji Commerce College, Dhemaji Lapen. Rupjili Bepi Botanical Department, Kachar College, Kachar Alongsi Chepalong Durintilo. News Text Report, Malong News. Borpothar Police Station ke parlo, Khakrajan along Rakia Hormu pen pen, Banghinia Bangpu kacingna. Ajopor Dimapur pen, Mukok Chang kacelenga bas along, Kuruk dun sialang litum along pen, 20 grams drugs long ponlo. Bangso kenep dun long abas ke pang thega phaila ke NL02B2979. Bas kate bara bang phua phanta ingnang pon cheglo la pen la bang so drugs hithia nam la ke lak isi pusi pachini pon. Hanjang lang so pen Rajib Sorong report Malong News. Sir jonakson je আপোনালোকে ইতিমধ্যে যে ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে কেনেকৈ ধৰণে কৰিলে কিমান পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিলে আজি আমাৰ এটা সিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন আছিলে যে ডিমাপুৰৰ পৰা অবৈধভাৱে কিছুমান ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আছে বুলি আমি জানিব পাৰি আমাৰ খাকৰাজান নাকা চেকিং পইণ্টত আমি নাকা ছেটআপ কৰিলোঁ প্ৰায় 7:30 মান বজাত আমি A1 ট্ৰেভেলছ উক্ত বাছখন আমি তালাচী চলাওঁতে আমি 28টা এই 7 নম্বৰ বাকচত 29টা 7 নম্বৰ বাকচত আমি ড্ৰাগছ পাওঁ আৰু ড্ৰাগছখিনি আমি ওজন কৰি আমি 20.58 গ্ৰাম উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। বাছখন ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছিলে? বাছখন আহিছিলে ডিমাপুৰৰ পৰা মোককচনলৈ। আৰু মানে কেইজন ব্যক্তিক আটক কৰিছে? আমি এতিয়া বৰ্তমানে দুজন ব্যক্তিক আটক কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ নাম হৈছে এজনৰ নাম হৈছে তেজবিন লংবাৰ, এজনৰ হৈছে গুচি জেমিৰ। তেওঁলোকে বস্তুটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ নি আছিলে? তেওঁলোকে বস্তুটো ডিমাপুৰৰ পৰা তেওঁলোকে মোককচাঙলৈ লৈ গৈছে। আৰু ছাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে এটা বক্সত আনিছিলে য'ত কাউণ্টাৰৰ পৰা দিয়াৰ আছিলে, সেইটো কেনেদৰে ডিমাপুৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰি আছে তাৰ বিষয়ে? যিবিলাক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী যিবিলাক ড্ৰাগছৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন কৌশলেৰে ড্ৰাগছ কেনেবাকৈ বাছৰ মালিকসহ জড়িত হৈ আছে নেকি? এই বস্তুটো আমি তদন্ত কৰিলে আমি জানিব পাৰিম।
Lamet henlo khea chethe jutang henlo khea raje jutang jubat kai keta thir thiblote khea mumang klar bor lahai alam munthi sikar bianglo autonomous council art and culture asai kamatum cepatir piponsi Arunachal Pradesh along rialongta karbi kanbarim lunbari masike kibibon jamek dengpon karbi anglong kedua karbi atumle karbi jutang kachethek jordang ji kalipu matha ponsi Arunachal Pradesh along rialong kedo akar biatuma phanta seke pipon lopusi kepatir piatumpen lamthe chepaklangpon labangso jamek Arunachal Pradesh along ri Papumpare district Kokila puarong along si pedoponlo labangso jamek chitini phai krep hopen ingko ranar kebam si sikpondo kethan jia phan karbiang autonomous council atumpen bangplie bangphu bangphia tuma phan arpu pekon instructor arpu Samson ingti Anjuli timung pilapen kachera dunjia phan Purnima ing hipi sarkiri ronghang tuma phan si arpu pekon news desk report Malong News. Kacharli hin bapang dun thek nang jia phan ipilong ria ra jege paklar kon thek jia phan hamphang song mate locharia song sidame cherok to sai penang deng ponlo sonse chitini phai krisel cap arni so chingthan ta ke parlo ang jokpani awar long ke sing long pho ang jokpani branch la pen hilang so branch atum chelang si quality education camping kam education awareness asai deng pon bangso jai me ke se ang jokpani branch amai phu tom teron ke se hilang so branch amai phu gojen teron la pen thu dihin rimbang long thuram killing atum pensi chepatre pipon laso long kimi LP school penchenglok kadoga ve long ner kep school long an humri damsi jamek pado ponsi mesen pen pachunpon langkha pen komol katha report Malong News. Clear da bepsia tumpen boot glove lapen football keronpon chitini phai inquiry jengarong pathuaklam open stage along lakha ingko rapli deupani constituency ke parlo along kedam tang ni phai krener kebani borpothar higher secondary school pathuaklam along borpothar ancholik kriya sanstha mate thihekpen BSCKS atumpen EM cup bipon bangso along cleared up FC Mudhuram polling station atumpen angdung kiti along chepai ponsi tangka turing ko raisi achek lapen trophy chepalong pon laso along best player anong e sarpangri rong pilapen man of the match anong e Joyson terang atumsi chepalong dunno bangso kelong duna tangka pensi player atum do anaphan boots glove lapen football hai hui tameron ponlo cleared up FC advisor Bida Singh Bongrong head coach Hirme Bongrong assistant coach Pranjit Bora cleared up FC team manager Manik Ronghang Mudhuram Terang polling station president Siburam Rongpi Atur Kimi Keses Achunbang Horsing Terang atum chetong dunsi bangso boot glove lapen football keron along RD pidun pen kebang jilang ahut amse semesen pen patudun thekjia phan hirjume pidum hanjang so pen rajip sarong pi report Malong News. Hawarkar birisunim sorong aja farman hamra nalongta chisik pon bomlo aningkan bang sonsi piningta hawarkar birisunim sorong aja nangkelelo fereni phai isi penlote ahawartin rong aja ke talon jia phan chisik rentilo lasonsi hamra nalongta ingdeng thongkap hawarkar birisunim sorong aja kapadojia phan dode sangse chisik bom tanglo pusinir to pherang kepen bertanang pale nijang kar bianglong ahempi hamrenalong piningke freni phai hini kethom lapen pli lapani thom ansi paman ponpo labangso aronga je hamren habe dengja pathua klamlong si pedo ponpo labangso aronga je along karbi kanbarim lunbarim pathu parongro lunkanamalin pindeng sumpot kacepate hai hui pedo ponji pusi kepatir pe atompen than pachini pon hamren pen rustoming ti report Malong News.
Hemepi atomaphan Indira Miri Universal Video Schemamen pen chekeron pon. Chitini phai inquiry Bogajan Sport Ditiram Holalong Hemepi atomaphan chekeron pon. Bangsualong Alhisar Poaman pen kacetong dun Deputy Speaker of Assam Legislative Assembly MLA Dr. Numol Momin Arideng pensi Indira Miri Universal Video Schemamen pen chekeron ponlo. Lasualong MLA pen Anparata Sub Divisional Magistrate of Bogajan Sub Division SCS Anup Kumar Ia Mukut Mohanto Block Development Officer lapen penang an kithe geding atum sitami chetong dorenti hajanang sopen Jepson rong report Malong News আজি সভাখনৰ বিষয়ে অলপ জনাব ইন্দিৰা মেৰী বিধৱা পেঞ্চন যেটো তাৰ স্কিমৰ আণ্ডাৰত অসম চৰকাৰৰ 25,000 টকাকৈ যিসকল মহিলা তেখেতসকলে 2019 চনৰ পৰা 2022 চনলৈকে তেখেতসকলৰ স্বামীক হেৰুৱাইছে তেখেতসকলক এককালীন আৰ্থিক সাহায্য হিচাপে আজি গোটেই অসমতে 11,000 তেনেধৰণৰ মহিলাক আৰ্থিক সাহায্য দিয়া হৈছে আৰু বোকাজান সমষ্টিত আজি প্ৰায় 81 গৰাকী তেনেধৰণৰ বিধৱা মহিলাক আমি এককালীন সাহায্য চেংচন অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু আজি কাইলৈৰ ভিতৰত তেখেতসকলৰ একাউণ্টত এই পইচাসমূহ সোমাব আৰু চৰকাৰৰ যি মহিলা সবলীকৰণ তাৰ এটা পদক্ষেপ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই লোৱা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি পুৰা কৰিলে গোটেই অসমতে তেওঁ তেজপুৰৰ পৰা চেণ্ট্ৰেলি কৰিছে আৰু আমি বিধায়কসকলে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত এই আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো আমি হাতত লৈছোঁ আৰু মাহে মাহে কিবা পেঞ্চন নিচিনা হোৱা বুলি কৈছে হয় ডেফিনেটলি এইটো যিটো বিধৱা পেঞ্চনৰ যিটো 250 টকাকৈ মাহিলী পায় সেইটোও পাব আৰু এইটো এককালীন 25,000টো ডাইৰেক্টলি পাইছে তেখেতসকলে আৰু 250 টকাকৈ মাহিলী যিটো পেঞ্চন সেইটো মানে যিটো পুৰণা স্কিম চলি আছে পুৰণা স্কিম পাই থাকিব সেইটোৰো অধিকাৰী হ'ব এতিয়া এই 25,000টো পালে ইন এডিশ্যন টু ডেট Thanbang Dipenat Amithang Sai Cheklem Klepin Pensi Bainong Chodengbom Quality Education Lo Charlie Hemalong Kewan Thekjia Phan EM Education in Charge Richard Tok Bipen Chenglok Penang An Lo Charlie Asong Atom Sitame A School Tinalong Humridamlo Lapen Quality Education Aputhak Tame Cherok Tok Ame Pedoponlo Lasualong Thanbang Atom Tame Amithang Sai Cheklem Pamijia Phan Sitame Pachinipon Lapusona Por Hut Socheng Block Arlo Rong Thengkri LP School Mukindora Rongalong Thanbang Dipenat Amethang Sai Cheklem Klepin Pensi Bidarong Pipwa Bangpua Pansi Lokepethan Toilo Lapen Bainong Sitame Suri Hinira Pharo Ansi Piponlo Pusi Alam Klanglo Rongarada Tumpen Thanbang Dipenat Amethang Skola Hemchedam Dipin Pua Koi Pisi Kahumridam Sai Pedolo Labangsu Skola Long Kecharli Aphan Class 1 Pen Class 3 Ansi Dochorlang Lapen Osomara Tuma Pansi Tame Isiwet Arumalong Si Pedora Pet Rong Thengkri LP School along Dipenat Jongjung Ahin Pen Thanbang Kepekpon Bidarong Pipen Nang Pachini Dunke Rong Thengkri LP School along Hithi Rui Pen Niniansi School along Chebang Cholapen Lapuanta Non Malom Si Kebang Cholang Putaning Jepon Halapu Dipenat Pen Sitamela Bang So a School along Chedam de Pin Poke Ahok Kali Pusining Jepon Tangte Alang Litum Lo Than Rapedang Bong Pusitame Lam Theka Chepaklang Pon along Chetonte Pinason Si Thekpon Long Lapen Dipenat alangli inut athanbang mena asai cheklem klepin pensi kaprekapan lokepathan toike arona beputa rongosor pen jongpon tangte la pusona thanbang dipenat aphan Karbiang Autonomous Council mate iem Richard Tok dipen kupiakang sai se kipipon popusi hadak aradatum towar cholang dinglo pusining je pon rintit phelang pipen bidasing teron report Malong News nang kelasan lo ta sekolah men cicini mana ni? Kesan sekolah mana? Tingkri lah school. Tu mah Thanbang amen cicini mah? Amen Thanbang amen cicini ne? Hah? Cicini ne? Kesan lo ka? Jagwe. Kelasan lo ka nang? ABC tek ma ta buthata Thang nó đây cái mana aja. na asus nang tum sekolah men kosan la Thang này. chini di nang men san la ka Bikram Có đây thang này đi.
ABC থাকমা তো পড়ে থাকমা ABC কোন দিয়া চিঠা আনলে কো दा स्कुलमेन चिचिनि mana स्कुलमेन स्कुलमेन को सन mana manajemen ke bidang bukti mat ladak si trong pencing wa yat ma hedi nilipante la sekolah longge than tha hajira pipo proses tem hedi la si iklan du te labang se skulong master nang da skulong kaita che bang bang ma mate la sar asar hai asar me thang chebang me poi pon de hai hota ho nimi aprang pra nimi an ba mat lom bang chebang oi thôi non lom lam bang aprang bang ga chiklen mesi klong yon mane klong yon bang ali tai roi long nimi chebang bang mat me man da kali henom tali ichar bang nire business busita hedi tena nali phane bainong kon onai pi ni phane inkara hobe harong kara hobe nali dala skulong ke thandun inkan kon bag dala ikan ke thom bag do popini pe inkan thamne da ko somar tum han ko sona nali ke thandun ke ni than don hai somar tum bulola ko sani do phane abc ko kho 1 2 1 2 3 lai hoi si than pon lo hai e for apel we hoi hai lai hoi si than pon lo para la class tu dong phan pang ke akar sikar penceng than pon po para la mega banan char lipon po para la class tu dong phan pang ke reading si thek pamim we lang mate je ha dong pang ma la reading por he pidun po la pan cha na lo he than don the para la kitab lo alam than don po he la kasini pon ano ta lan cha na lo than don the te la da labang se skulmen ko son rong theng krial sis ko lo ko sol bong lo purin ke lo ha la ke amreng lo bo thanks kon si amreng si da SMC president ko mai glone la ke la da nilit marong babu rong pi ke la da teacher ma men ma ke bicara men mage dipenat ken দীপেননাথ ৰংটেংকি এল পি স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ ইয়াতে আমাৰ স্কুলৰ টিচাৰো একজন গতিকে অলপ পঢ়োৱাটো অসুবিধা হয় গতিকে SMCৰ পৰা একজন মানে দিছে তেওঁ ময়ো থাকোঁ আৰু তেওঁ ইয়াতে সহায় কৰি দিয়ে আৰু লগতে ইয়াতে আমাৰ খোৱা পানীৰ কাৰণে অসুবিধা স্কুলত বিশেষকৈ খোৱা পানী নাই এতিয়া খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাটো সোনকালৰ ভিতৰত হ'লে আমাৰ সুবিধা হয় আৰু বাকী স্কুলৰ যিমানখিনি কাম কাজ আছে সেইখিনি আমি সুচাৰুৰূপে চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আগলৈও চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু ইয়াত কিমান ষ্টুডেণ্ট আছিলে ইয়াত মোৰ স্কুলত 26 ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াত কিবা মিড ডে মিলটো দিয়ে নেকি ইয়াতে হয় ইয়াত মিড ডে মিল চলি আছে আজি মিড ডে মিল নাই চলা মানে আমাৰ চাউল যিখিনিৰ পৰা চাউল আনিব লাগিব থকা চাউলখিনি শেষ হৈ গৈছে আৰু ইয়াত টয়লেটটো এতিয়াতো টয়লেটটো নাই টয়লেটৰ এতিয়া ব্যৱস্থা এতিয়া নাই কিবা কৈছিলে আপোনাৰ আগতো মাহত পৰা কিবা 4-বাৰ 5-বাৰ এনেকৈ আহে বোলে এইটো কথাটো সঁচা নেকি সেই কথাটো সঁচা নহয় বৰষুণৰ দিন বা কোনোবা দিনা আমাৰ অফিচিয়েল কাম থাকিলে একদিন 2 দিন মিছ হৈছিল কিন্তু বোলে প্ৰত্যেক সপ্তাহত মাষ্টৰটো 4-5 দিন আহে 2-3 দিন স্কুল মিছ কৰে এই কথাটো সম্পূৰ্ণ মিছা Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.